Pozdrav svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da kompresujete video file, da mu smanjite totalnu veličinu, kako biste lakše uploadovali na YouTube. Prvo ćemo otići na Google, otići ćemo na ovaj sajt, link će biti u deskripciji, enter, idemo sada. Free video converter, to će biti program preko kojeg ćemo kompresovati video, možete također i da konvertujete, AVI failovi, idete download. Ovo je veoma jednostavan program za korištenje, može ga svako koristiti, besplatan je, ne treba nikakva licenca, niti bilo šta, samo se instalira i to je to. Samo kliknite ovdje na download, pošto sam ja već preuzeo file. File će izgledati ovako, samo sekundu, da uđemo u download destination. Evo ako vam izgleda taj program, idete run, berete language, sada se čita, idete next, idete next, u stvari izaberete da ćete da instalira pod C gdje on hoće u program files ili ćete custom. Ja idem uvijek custom, izaberete ovaj delta toolbar, ali po meni su veoma dosadni, tako da ne bi preporučio da instalirate jer usporavaju browser, odnosno internet pretraživač. Ne želimo ni ovaj Nitro PDF reader, ne treba nam, jer samo želimo da instaliramo FreeMake video converter. Opet custom, ne treba nam nikakvi plugini za brauzere kao što su Chrome i Firefox. Create desktop icon, zaberete destinaciju, meni će biti pod D, sad nije bitno da vi isto ovako radite. Ok, next, sada ga ono preuzima, neće dugo trajati. Sedam, 4. Evo na primjer ovaj moj file. Ovaj gameplay sam snimao preko Frapsa, renderao sam ga preko Camtasie, dobio je bila mu je veličina oko 1 GB i 100 MB, a pomoću FreeMake video konvertera sam ga prerenderovao, odnosno konvertovao i dobio je samo 492 MB. I sada se normalno brže uploaduje na YouTube. Sačekat ćemo još malo. Ne, moj kompjuter nije. Još 2, 1, 0. Preparing for install. Setup is preparing to install FreeMake video converter on your computer. Ajde, sada se ono malo prije smo ga skidali sa interneta, a sada ga instalira. Automatski će sve biti odrađeno. I finish. Samo izađite kada vam izbaci Windows Internet Explorer, bitno. Sada evo nas u programu.
Sada izaberete video, nađete video koji želite da konvertujete. Open. Vidite, ovako morate da pritisnete na video snimak. Sada je on bele boje, ceo ovako, ovo je bele boje i pritisnete na njega da bude plave boje, odnosno ga označimo. Idete ovdje gore Convert. Convert možete da izaberete AVI, izvinjavam se, nisam teo to. Convert to AVI, VMV, Apple, DVD, nije bitno. Najbolje je MP4, MP4, šta god. To je MP4. I izaberete destinaciju gdje će da vam bude odrađeno, gdje će da vam sačuva. Save. Ovako, kliknete na ovaj ovdje Save as Source, nije bitno šta god. Ovdje ćete da izaberete da li će da vam renderuje original veličinu, original širinu fajla, odnosno original rezoluciju, ili će da vam odredi da vam bude HD 1080 piksela, da bude 1920 x 1080 ili 720 piksela 1280 x 720, ili ove neke manje veličine za sporiji internet uploadovanje. Mi ćemo ići Same as Source, što znači da će da nam konvertuje, da nam video bude veličine, odnosno rezolucije kao što je i bilo prije konvertovanja. Same as Source, idete Convert. I sada ćemo da pauziramo dok ne konvert. I evo me nazad, conversion complete, konvertovanje je završeno, idemo OK, close. Trajalo je oko 11 minuta i 20 sekundi, ali to će vam omogućiti za brži upload. Sad ćemo pogledati kolika je bila prije veličina fajla, a kolika je bila posle. Samo moment. Sada dodajemo do fajla gdje je prva veličina bila. To je 746 MB. Sad ćemo pogledamo drugu veličinu, koja je sama 444 MB. Da li je moguće? A nema veze, ipak je ovo dobro odrađeno. Nadam se da sam vam pomogao, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I to je to, ćao.